إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من عالم الجن والإنس فقال قولا كريما ولم يزل خبيرا عليما تعظيما لقدر نبينا وتفخيما فإن الله الذين اتقوا والذين هم يحسنون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. Bütün alemlerine yurttan bar etuşu, köklerine, jirlerine terbiye kıluşu, hak Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ve senelerimiz bulsa ile. Sonda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun ehl-i beytine, sahabelerine, hem barşa mümin Müslüman din kardeşlerimizge, kıyamet gününe kadar salavat şerifelerimiz bulsa ile. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz din kardeşlerim. Bugünkü günde kılgan dualarımızı, tilegen tileklerimizni, ushbu şiraşularımızı, hayırlı şiraşulardan var etip Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada da ahirette de şuşu ettirip şiraşular nasip Rabbim Allah Teala ile saide. Bugünkü vaazımızı şimdi biz sizinle inşallah Teala şuşun temaga bağışlarız. O tema indi garipçe etkende inne iddete şuhuri indallahi 12 şahara. Hakikatte Allah Subhanahu ve Teala bizim bugünkü temanın özü beyan ite deyip aytırga bola Tevbe suresinin 36. ayeti bilen. Hakikatte Allah Subhanahu ve Teala aldığında 12 ay var. Ne şu 12 ay turunda kıskalı nasihat yeter biz inşallah. Hem şu ayların fadileti, şu aylarda kayber aylarda neydi vakıgalar bulup gitken onun turunda da eskerçiliriz. Şəxsi özümüzün turmuşumuzda da qaytırırız. Şuşaya ettirebildi. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizge bu ayların əhəmiyyəti turunda beyan etti. Nindi aylarsın indi o hürmetli din kardeşlerim. Hakikatte Allah Teala eyte Allah Teala aldığında köklerini, jirlerini yaratkan gününde Allah Subhanahu ve Teala bu 12 ayını öz kitabında Levhul Mahfuz'da yazıp koyar. 12 ay ettirip, eden balalara, turmuşların, ömürlerin hesabına deyip, inşallah. Elbette ay degende biz indi o takvimge qarayız, kalendariga qarayız. Hazır indi namaz bilgileri de bizim namazını qaydan biz sizin bilen bilemiz. Qarayız kalendariga pek joylar etindi o. Bizning Tatarlarda o kalendarda 20. asırның 1. yıllarında Kayyum Nasiri degan zo'r halimimiz bo'lgan. O birinchi kalendarni kiritadi. Ona bek ko'p qarshiliklar bo'ladi. Bu taqvimga, mana biz sizin bilan taqvim bilan, kalendar bilan namozlarni qaraymiz. Kayyum Nasiriga bek ko'p qarshiliklar bo'lgan. Tatarlar ona bitirmaganlar. Albatta, mana shu namaz bilgilerini biz elhamdülillah hozir bizga joylashdi. Programmalar bor smartfonlarimizda. Lekin aslında Allah Subhanahu ve Teala Adem balalarına hesabın alıp barır için, namazların bilir için Allah Subhanahu ve Teala 12 ay bar ite. Bu Allah Teala'nın rahmeti. Allah Subhanahu ve Teala'nın zor fadileti Adem balasına bugünkü günde bizim sırav tuvarga da mümkün. Ne için Allah Teala ayını yaratkan? Ne için Allah Subhanahu ve Teala kıyaşını yaratkan? Ayı biz fenni yoqdan javob berishga mumkinmiz. Quyosh bo'lmagan bo'lsa, fotosintez prosesi bo'lmagan bo'lar edi. Yer yuzida yashillik bo'lmas edi. Odam bolasi havo, sular havolar, ishar sular, oshar rizqlar bo'lmagan bo'lar edi. Yer yuzida agarda quyosh bo'lmasa. Bu endi banal javob. Biz uni barizda biologiya kitoblaridan, maktab programmasından yaxşı biliriz. Lakin aslında quyoshni
Allah Subhanahu wa Ta'ala fizyologik ihtiyaçlarını öter için bile tugul eken, Allah Subhanahu wa Ta'ala şunday zor, kıyaşlı, bu ısındırgan jir yüzüne gine tugul, jir yüzünde yaşayan bir adam balasına, Allah Teala'nın kuluna, kıyaşlı bu ısındırgan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ne için? Namaz kaşın bilir için. Biz şimdi hazır sizin bilen joylığına kalendarını açabız da, bizning buna smartfonlardan, WhatsApp'tan buna bir-biri bizga qachon namoz vaqti ekanligini jibaramiz bir-birimizga. Alhamdulillah, joyli u borasida motorina g'alimlar bilan endi u joylashtirilgan bizga degan. Lekin aslında endi namoz qachon ekanligini biz sizning bilan narsa bilan qaraymiz. Quyosh bilan qaraymiz. Ne şu zor quyoshni Allah Subhanahu wa Ta'ala adam balasına bo'ysundirib namazın bilirişi. Qachon namoz vaqti? Ertangi namoz, öğle namozı, ikindi namozı, akşam namozı, yatsi namozı qachon ekanligini bilirişi. Oyni ne uchun Alloh taolo yaratgan? Oy bo'lmagan bo'lsa, yer yuzida shulay yashaw mumkin bo'lmas edi. Meteoritlar, asteroidlar yer yuzini bitirlaydi, tuzonga evrildirildi. Adam balasına mümkün bulmaz idi yaşarga yer yüzünde oy bulmasa. Oy ol antiviruslu programı, bizim kompüterlarda antiviruslu var, viruslarını elektrip, flashkalarını, eğer de kompüterda flashkını bildirgen vakitte, bizim kompüterda proverka degen bir barlık akile, proverka tekşire antiviruslu. Eğer de oy bulmagan bolsa, şuşu kosmostagi asteroid, meteorit virusları yer yüzünün tuzağına eylendirildi. Hatta indi temperatura, şulay yok davlение, şulay yok indi magnitный poля, türlü yaklardan da oyunun fazileti bir zor elbette hiçsiz. Lakin oyunu şunun işine tugul, Allah Subhanahu wa Ta'ala nindidir tağı bir hikmet için yaratan iken. Subhanallah. Şu hikmet turunda, Tevbe suresinde, 36. ayetinde Allah Subhanahu wa Ta'ala iskitkiş beyan kılar. Bir vakit bir kişi bu ayetini okuğaçtan ayeti, но в чем же соль этого аята? И так понятно, что 12 месяцев, deyip bana cevap verir. Ben ona bu ayetini okudum da mekan dingi hikmet bilen Allah Teala 12 ayettir yaratkan bir Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de ayette bu 12 aylar turunda. Улайда, а в чем же соль? И так понятно, что 12 месяцев. В этом же нет сомнений. Это же банально и просто. Deyip lakin manda hikmeti biktiren iken onun muhteremliğin kardeşlerim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayette inne iddete şuhuri indallahi 12 şehra fi kitabillah yevme halakas semavati vel arda. Köklerini, jirlerini yaratkan gününde 12 ay ittirip Allah Subhanahu wa Ta'ala nersenedir sizge sanar için yaratan barkala. Nersene sanar için iken Mene şu ayetinin devamında Allah Rabbimiz ayette minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Şu 12 ay arasında 4 harem ay var iken. Subhanallah. Allah Teala şu 12 aydan ayırıp 4 ayını onlar harem deyip Allah Teala o ayetlerine atıp bile. Haremanlar. Zalike dinul kayyim. Ey insan, ey adam balası bilip dur bu din hak. Mene şu 12 ay ettirip nefse işindir yaratılgan. Bu aylarının arasında, bu aylar arasında 4 ay harem ayı. Niçindir bitinde harem aylar bidalar? Adında hikmeti var. Hem şu 12 ayının hikmetin, tuzun, temin, eğer de siz onun kaymağın anlasanız, bu din kayyim diye atılır. Din el-kayyim. Doğru din. Bu fakat İslam dinindegine muhterem kardeşlerim. Köp dinlerde bu 12 ayının hikmetin bilip bitirmeler. Köp dinlerde
anlap bitirmiler. Bu Kur'an bilen saklanıldı. Nişik Adam Aleyhisselam'dan alıp bugünkü günlere kadar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar şu 12 ay ittirip sanavını Allah subhanahu ve teala köklerini, jirlerini yaratkan gününden var iter, şu ittirip Kur'an bilen de Allah subhanahu ve teala bizge ul ayların hikmetini anlatar. Lakin köp dinlerde şu ayların hikmeti saklanmadı elbette. El-din el-kayyum. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ deyip Allah Teala eder. Hem şu aylarda bir-birinizge, hem öz nefislerinizge zulüm kitire kurmanız. Bunda bu ayetin ölüşünde فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ iki türlü anlam bular. Birincisi şu 12 ayda bir-birinizge, hem özünüzge ziyan getirmeniz. 12 ay turunda söz var. Lakin indi, onun ikinci ma'nası şu 4 harem ayında. Hürmetli din kardeşlerim. Bu aylarının hikmetin, bu aylarının maturluğun, adam balasının turmuşunda nindidir buna dilentin Allah subhanahu ve teala bilen informasiya verilgen. Allah subhanahu ve teala bilen rastlangan, yazılgan levh-ul mahfuzda kökler jirler yaratkan gününde. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem songu hacında, özünün şu savdullaşı hacında, vaazında sahabelerine jitkire. İnne zamana kad istedara ke heyetihi yevme halakallahu semavati vel arda. Zaman nişik Allah subhanahu ve teala köklerini, jirlerini yaratkan gününden alıp bugünkü günge kadar zaman yaysa vakit şu 12 ay bilen var deyip eyte. Es-senetu 12 şehra minha 4 hurum 4 ay harem bilip dururuz unutmaz. 3 muteveliyet. 3 harem ayı bunda indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşıklap bilemizge. Bu harem ayları, nindi harem ayları? Harem aylarından nindi aylar kire? Peygamberimiz eyte, selâsetun mutevaliyetun. Yani eşisi bara, birbirisi altından kile. Nindi aylar, muhterem kardeşlerim, varınızda bilesiz. Hiçşiksiz elbette. Bu auditoriyada bu şu hadislerin bilmemişleri yok, hiçşiksiz. Lakin biz indi iskerçilerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte Zulqa'da. Zulqa'da ayet. Onlara ve Zulhicce, Zulhicce ayet. Vel Muharram, Muharram ve Recep. Mudarallezi beyne Cumade ve Şa'ban. Cumade ve Şa'ban arasında Recep. O ile ayırım kiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayın Mudar deyip atağanıydı. Mudar. Niçin Mudar? Çünkü Gariplerinin cahiliyet vakitinde İslam kilir olduğundan Gariplerde de bu 12 aylar bulgan elbette. Harem aylarda bulganlar bu tradisiyonu Adam Aleyhisselam vakitinden kilgen grup adetine tradisiyonu soklap kilgenler. Lakin kaybir Garipler haremliğin üst siyasi, iktisadi maksatları bilen haremliğin ikinci aylara pişiretirmen bulganlar. Fakat Mudar kabilesinden başka. Mudar kabilesine anın dürüst nişi Allah Teala tarafından hesaplanan şu Recep ayını saklap gelgenler. Anın haremliğine. Muhterem kardeşlerim. Şolay yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün vaazında şu savdullaşu hacında sahabelerge eydi. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaazı bir kıska, iştelikli, matur, yürekке kirib öte. Bizim vaazlar hazırgi vaqtda bir qılapdan kirayı geçtilen şağa. Yeyseydi bizni şunday termin barlıkka keldi, tsiplayip, ne tsiplayip. Bizimde hazır tsiplayip diler, ne tsiplayip. Hazır indi WhatsApp'lardan da vaazlar bek ko'p, bir-birimizga jiberamiz. Qisqagina hazır 1 saat, 2 saat vaaz Rossiya İslam Üniversitetinden studentlardan başka bir kişi yaptırmamıdır diye oylamayın. Hazır uzun vaazlar tamamlar, qisqagina kerak hazır. 2 minutluk vaazlar, 5 minut vaazlar. Şoşunday zamana keldi. İnternet zamanası. Hazır vaazlar da ko'p. Elhamdülillah. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaazı ötemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bik maturittireyte فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَابَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Bugün, bu ay, bu şehir hürmetli bulgan kibir. Allah subhanahu ve teala aldığında mukaddes bulgan kibir. Sizning qonig'iz da, moling'iz da, hayotingiz da hurmatli, muqaddas ham butun kishilarga haram bo'lib turadi deb aytdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qarangizlar bu haram oyida, haram oylarının bir oyida, demak nechta oyda? Zulhijja oyida. Peygamberimiz bu vaaz, şu vaazını söyledi. Şu gün, nindi gün? Yavmun Nahr. Kurban şalatırman gün. Şu şehir Zulhijja, şu ay, Zulhijja ayı. Hem bu şehir fi beledikum Mekke şehri. Haram bulgan gibi. Hem mukaddes bulgan gibi. Allah subhanahu ve teala aldığında dereceli bulgan gibi. Sizin şu gün bilen, ay bilen, bu şehir bilen nerseni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağıştıra. Adam balasının kanın, malın, hem anın, hayatın durmuşun, kabrin. Niçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam balasının derecesini ko'tarib, hürmetini ko'rsatdi. Hem özünün vaazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ Nerse anladı o? وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ Tizden siz mi de kalırsınız Rabbinizle karşı alırsınız, Rabbiniz bilen işleşirsiniz. Setelqavne rabbakum. Setelqavne eğer de se harfi fiil mudari' diyecekler. Yani глагол будущего, настоящего времени. Şöyle diyelim. Yine şunday fiil aldığında se kilse biktiz vakitini anladı. Sevfe de var elde, se de var. Sevfu elde ezgine vakit gerek. Elde vakti var ezgine. Esse, mesela hazır sevfeni kullanırga bular, uzaklamı bizden vakit kelib jiten namaz vakiti deb aytilgan. Sevfe kullanırga mümkün. Se qo'shgan bo'lsa, endi hazır kelib jiten o. Mana siz Rabbingizni ishratirsiz. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ siz mi de kalırsınız? فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ Hem o sizge bu dünyada kılgan amelleriniz için sıravlarını verir elbette. أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu vaazının devamındaydı. La terci'u biruk. Minnensin. Zalimlikке, yolgışlıkka, toplarga, tabırlığa kayta kurmeniz dallale. Bula kurmeniz dallale.
Deyip ayta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Minden soň hele kişiler şoňda bitmeýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan gider deyip şoňda bitmeýär. Ben şunu anlata, olara görsetek ki bir vakit men gidermen. Çünkü bu indi savdullaşu hacı, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sonlu hacı. Minlerden fayda görmeniz yoldaşlıkka, bir-birinizge kol ko'tara görmeniz. Qaral bilen. Moyunlarınızga soğup, başınızdan bir-birinizin başlarını şaba görmeniz. Kisetip koyar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ala hal bellaqtu, men sizge jitkirmedimmi? Ne birinize eytiniz? Deyip ayta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Jitkirmedimmi men sizge? Barınızda jitkirmin, barınızda işittiniz. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغيب فلعل من يبلغه يكون أوعله من بعض من سمعه. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itagarda aramızda kimdir? İşittiniz bu benim aytgan sözlerimle, vaazlarimle. İşitmeyenlerge, kim aramızda bulmaganlarga jitkirigiz, belki onlar sizge qaraganda da benim söylegen vaazlarimle yaxşırak, isker çürüp zikir etip anlayacaklar. İnşallah. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetlediğim kardeşlerim, bu harem aylarının, harem ayının birisinin de kudretin, güçlü bulganın, dereceli bulganın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde görseter. Ne bu harem ayları degende hem de 12 ay turunda nerse deyip ektirge bular? Nişir Allah subhanahu ve teala köklerini, jirlerini yaratkan gününden 12 ay. 12 ay Allah'ın birinci şu Müslüman takviminde, kalenderinde de bekleyin. Birinci ay o El-Muharram. El-Muharram ayı. Elektrikli Araplerde o El-Muharram diye atalgan. Niçin El-Muharram? Çünkü o harem. Anın haremligi, yani Araplar harem etkenler. O harem aylarına kirmeyin. 4 ay biz sizinle neytek o? Zul-Qa'da, Zul-Hicce hem biz ne devam edik? Zul-Qa'da, Zul-Hicce Recep Zul-Qa'da, Zul-Hicce, Muharram ayı hem Recep. 4 ay. Ne şuşu El-Muharram harem aylarına kirer. Elekten dedik, Araplar anı harem ettirip kabul etkenler. Yani şuşu tradisiyaların, gırıp adetleri boyunca şuşu Muharram ayında bütün soğuşlar, konfliktler, birbirleri bilen indidir, nizakka, bahaslaşuya gerdalar erişken, şuluk vakitte tutalganlar Araplar. Hem şuşu Muharram, El-Muharram ayı, o harem ayı. Safar, ikinci Müslüman takviminde Safar ayı. Safar, o küzgü ayının birinci ayına kirer. Safar, o sarı degenini anlatar. İkincisi Rabi'ul Evvel, üçüncüsü Rabi'ul Evvel. Rabi'ul Evvel, o da küzgü ayı. Rabi'ul Evvel, Garip'inde Rabi' degen söz, yaz degenini anlatar. Lakin eleki Garipler Rabi'ul Küz deyip tercüme etkenler. Rabi'ul Thani, küzgü ayının 3. ayı, yani yine takvimde 4. ayı kirkiler. Cuma'del Ula hem Cuma'del Thani bu kışkı aylarga kirer. Cuma'da degen söz, salkın, soğuk degen ma'nada keltiriler. Recep o saklanu, kurku. Şuşu ayda şulay yok soğuşlar tutalgan. Araplar bir-birisi bilen talaşmagan. Nindidir bir bahaslarga erişmeden. Recep ayında tutalgan bütün konfliktlar. Ondan indi Recep ayından soň Şa'ban bölü degenni anlatar. Yani Recep ayı bilen indi ayını bile o Ramazan ayı. Şa'bandan soň indi Ramazan kızuu degenni anlatar. İssilik Ramazan ayı. Şevval, onlar
Bütünde bedevi halklar bulganlar, garipler, Beduinlar bir orundan ikinci oruna küçülgenler. Ve şu Şevval ayında onlar özlerinin orunlarından ikinci orunlara düşkenler. Zulqa'da Hac aldığından Zulqa'da vaktinde onlar bir oruna ornaşıp Hac'ga yönelgenler. Zulhicce Hac kılı ayı. Muharrem ayında indi kiri kayıtkanlar. Hac kılgandan sonra onlar Muharrem ayında kayıtkanlar. Ne şu aylarının Allah Subhanahu ve Teala Adem balalarına, göklerini, jirlerini yaratkan gününde var eder. Hem şu aylarının yaratılışının hikmeti nerede? Elbette. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ayını da, kıyaşını da biz sizin bilen ayttık. Şu tekvimlerini, kıyaşını Allah Subhanahu ve Teala yarata, namaz vakitini bilir için. Ayını Allah Subhanahu ve Teala var kılar. Şu aylarını tanır için. Bu aylarını tanıyız. Allah Subhanahu ve Teala'ya kaysı vakitte, nindi ayda Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya gıybetler bizden boşkararlar. Ne şu kaysı aylarda hac kılı, kaysı aylarda uraza tutu, kaysı aylarda behesten tuktalı, kaysı aylarını harem itip tutu. Niçin harem ayları? O aylarının ismi harem, hikmeti nerede muhterem kardeşlerim? Harem itkenlik nersedendir Allah Subhanahu ve Teala. Şu aylarını, 4 ayını Allah Subhanahu ve Teala günah kılıdan harem eder. Günah kılı. Eğer de harem ayında günah kıldın iken, günahın derecesi orta. Eğer de harem ayında izgi amel kıldın iken, onun ecir sevabı Allah Subhanahu ve Teala'ya derece bilen, yuvarı ecir sevabı bilen erişer. Ne şu an bu aylarda elekten garipler soğuşudan, behesleşudan, birbirisi bilen konflikte kırıdan, gaybet silövden tıyıla turgan bulganlar. Maksimal revuşunda. Ne bizge de o bugünkü günde şunday mümkünçilikler Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala nasip eder. Bu aylarda eğer de Adem balası günahlardan tıyılarga özünü terbiyelese, günahlardan tıyılsa, inşallah bütün aylarda da ama jingil bolar inşallah. Bütün aylarda. Bu aytılmagan, elbette nişi Allah Teala ayta فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَهُمْ. Şu aylarda bir-birinizge hem öz-özünüzge ziyan getiruden, günah kılıdan tıyıla kurunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Qaybir galimler ayta bu harem ayları turunda da, hatta bütün aylar turunda da beyan etiler. Şu an burayında hürmetli kardeşlerim bu aylarını Allah Subhanahu ve Teala mahsus bizge gıybetlerimizni bilir için. Gıybetlerimiz kaysı vakitte ötkerilirge tiyiş ekenligini bilir için Allah Subhanahu ve Teala bar kılar. Biz de onu sizin bilen her şokta da bilirge tiyişimiz. Biz sizin bilen ne diyor ayda hazır? Recep ayı. Recep ayı onun mağnası korku ayı. Allah Subhanahu ve Teala'dan korkabız. Günah kılıdan tıyılabız. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ecir sevaplarımızını arttıra, şulay yok indi unutmazsa kirek günahlarda artar. Recep ayı bilgili, elbette zor vakıga bilen barımızda bilemiz 27. gününde. Kaybir galimler ayteler, zor vakıga buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Yerusalim'de Mescid-ül Aksa'da düştü. Onlar Allah Subhanahu ve Teala'nın emri bilen 7 kat kökke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girişti. Burak isimli hayvan üstünde bir sohbeti Cibril aleyhisselam'ın sohbetinde, yardımında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında şu 27. gününde Allah Subhanahu ve Teala'nın bir kulp Rabbimiz Allah Teala'nın ayetlerini kurdu. Cennette de Allah Teala kursetti. Cehennemde de kursetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani.
Шулай ошушы кичәдә, ошбу төндә Раббыбыз Аллах Субханаху ва Тааля Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга бик зур, бик нык мотивация берди. Бик авыр вакытларга туры килде бит бу Исра ва Ми'раҗ. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибны югалтты. Хадижа вафат булды. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны күпчелектә Курайшлар аңламый. Аның укылган Коръәнен ялган иттереп саныйлар. Аның сөйләгән вагазларын тыңламыйлар. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга күпме явызлык, күпме начарлык кылар Курайш халкы. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга бик авыр, хәтта Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямны Курайшлар нинди нәтиҗәгә килде? Үтерергә мәҗбүр булды, үтерә алмадылар. Аллаһ Таала Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саклап калды. Аның да күңеле төшкәндер. Аңа да авыр булгандыр. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның күңеле төшмәсен дип. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның иманы камил булсын дип. Аллаһ Субханаху ва Тааляның ярдәме бар икәнлеген танысын дип. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга ничек бүтән пәйгамбәрләргә дә Аллаһ Таала үзенең аятларын күрсәткән. Ибраһим алейхиссаламга да, Муса пәйгамбәрбезгә дә, бүтән пәйгамбәрләргә дә Аллаһ Субханаху ва Тааля күрсәткән шушы үзенең бөек аятларын лиюрияһум аларга күрсәтер өчен бөек аятлар безне күңелләр күтәрелсен өчен. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәдән Иерусалимга күчкәннән соң мәчеткә кергәндә кирер алдыннан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга тәкъдим ителә сөт һәм хәмер. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсәне сайлый? Сөт сайлый. Син табигый нәрсәне сайладың. Әгәр дә хәмерне сайлаган булсаң, синең өммәтең ялгышыр иде, ялгышлыкка ирешер иде, дип аңа бәян кылынды. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәсҗидул Аксага кергәч, имам булып басты кемгә? Кем аның артыннан иярде? Бөтен пәйгамбәрләр. Аннары намаздан соң 2 рәкъәт намазны укыганнан соң 7 кат күк ачылды Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга. Bir Adəm balasına da açılmağın kapılar, bir Adəm balasına da açılmağın kapılar, bir Adəm balasında kabul etməyən peyğəmbərlər Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci kat kökte Adəm aleyhisselam, ikincisinde Yahya ibn Zekeriya hem İsa ibn Meryem, üçüncüsünde Yusuf, dördüncüsünde İdris, beşincisinde Harun, altıncısında Musa, yedinci köknün katında İbrahim aleyhisselam, barısı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anın peygamberliğini tasdik kılıp ispatlıyorlar. Hem Cibril aleyhisselam'ın sohbetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayda kuteriler Sidratul Muntaha. Сидратуль Мунтаха, лотос крайнего предела девятого. Предел не еще Сидратуль Мунтаха. Предел, Мунтаха деген сөз, предел. Сидратуль Мунтаха. Жеріне бір кішіде, бір адам баласы да ерішмен. Хәтта Джибрил алейхиссалам онда бармаған. Сидратуль Мунтахаға Джибрил алейхиссаламға да рұқсат етілген. Сидратуль Мунтаха. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem еріші. Hem Allah subhanahu wa ta'ala'dan bik köp ana emir kiler, hem şuşu emirlerinin birisi 50 namaz okuğa farz etiler. Lakin Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa bilen kulüşüp nice tapkır kayta 5 vakit namazga Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti bilen Allah Rabbimiz 5 vakit tevlikке namaz emir eder. Her bir namaz için 10 namaz ecir savabı. 5 vakit namazını okusanken 50 namaz ecir savabı yazılır. Hem şuşunday urunda Sidratul Muntaha dilelerinde Beytul Ma'mur degen nebesli hram.
Көкте de eken, 7 kat көк üstünde de meşit var eken muhterem kardeşlerim. Ol da olsa Beytül Ma'mur diye atalar. Ol Beytül Ma'mur'da 70 bin ferişte kirip namaz okuyup, namaz okuyandan sonra da kiri kayıtmıyorlar. Şimdi Köktegi meşit orunu var eken. Mine şu ol Recep ayının 27. tününde kaybır galimler, köpçülükte galimler eytelerinde. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağır vakitlarında Allah subhanahu ve teala'nın kumulun kure, anın kumulun kutere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irdengi vakitte şimdi anın motivasiya, şu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge rahat bulup gide, hatta bütün Kureyşlerge haber ete, şu üzünlük seferi turunda. Allah elbette şanlılar, köpçülükte. İzmir'e yürüyeler kimden yanına? Abu Bakır. O vakitlerde Abu Bakır gına. Abu Bakır yanına gelip Abu Cehil eyte, Abu Bakır sen bilesin mi nindi haber buldu, nindi haber yürü Mekke şehrinde. Nerse bulur diye soru bile Abu Bakır. Senin sahibin, senin dostun sataşkandı, ongraygandı. O bit Mekke'den Yerusalim Mescid-ül Aqsa hem şu Mescid-ül Aqsa'dan 7 kat kökke mengen diye şimdi haberler tarata. Eğer de şunlardan gacayibrek haber bulgan olsa men ona şanaydım deyip cevap ile Abu Bakır radıyallahu anhu. Şundan sonra isimine daha bir isim üstele As-Sıddık şançılar. Meşhur hürmetli kardeşlerim, biz Recep ayında ol ötüp barayında bizden indi bugün 22 kişisi 28, 29 günden inşallah Recep ayı onlar bizden Şaban ayı başlanı. O ayda elbette harem aylarından sonra harem aylarının en kadirlisi, en Allah subhanahu ve teala'ga yakın bulgan ay o El-Muharram. El-Muharram ayı onlar indi Recep ayı onlar kalan aylar. Baqiyu el-Eşhur el-Hurum. Hem şu harem aylarından sonra en dereceli ay o Şaban ayı. Çünkü Şaban ayı elbette yakınlaştırar bizne büyük aylar, yukarı aylar. Ramazan isimli aylar. Ramazan diyen söz Arap dilinde Ramazan, kızılık, issilik. Kıyaş issiliğinde kızdırılgan taş bizning yüreklerimizde kızarga deyiş nerse bilen? Tutkan orazalarımız bilen. Taravih namazlarımız bilen. İmanlarımız bilen, takvalık bilen Ramazan ayında. Lakin Ramazan ayına gelip jiter aldığından galimler eydi. Eğer de galimlerinin fikirlerini karasak bu 3 ay turunda. Recep ayında Recep ayı urluk şeşu ayı. Şaban ayı şu urlukka susi bu ayı. Ramazan ayı şu urluktan üstü çıkan jimişlerini jiyu ayı. Eğer de Recep'te şeşmeseniz, Şaban'da susitmeseniz, izgi ameller bilen, ezirlenmeseniz urazalarınız bilen, Ramazan ayında Ramazan ayının jimişleri görmeyeceksiniz. Devletler, alimler. Ne şu an buraya bu aylar iken barısı da harem ayları bulsun, harem ayları bulmasın. Barısı da gıybedet ayları iken Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih rivayetlerde getirilen Recep ayında da urazalar tutkan. Şaban bütün lakin buna sahih rivayetlerde getirilen bütün aylarga qaraganda en köpü nefil urazaların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nenge ayda tutkan Şaban ayında iken. Şaban ayında Kubrevanın nefil urazaları tutulgan.
Şoңғыра Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem göreriz. Harem ayları bulmasın. Bütün aylarını Allah subhanahu ve teala hazırlanır için. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala Allah subhanahu ve teala aldığına tez vakitte kaytır için, fikirler için, nindidir neticeler yasar için Allah subhanahu ve teala Adem balasına var etken. Bizge de her bir aylarımızda ihtibarlı bulayık, hürmetli din kardeşlerim. Şu aylarını özümüz için nindidir neticelerge, özümüz için nindidir eğer Recep ayı müttiyken nindi ameller kıldım iken min Recep ayında. Hazır Recep ayı turunda bana değil, hazır Şaban ayı turunda oylarga gerek. Şaban ayında oyluyuz iken Ramazan fikirleri bilen Ramazan ayın oylagandan soň biz sizin bilen Hacıga hazırlana başlayırız inşallah. Hacı aylarına Zulqa'da, Zulhicce, anara Muharram ve şuşla ettirdiğinde hürmetli din kardeşlerim her şartta da özümüzne beyeliyik, özümüzne hesaplayık. Şu aylarda dünya durmuşun bilen tugul, ruhi hayat bilen de yaşayık. Bu aylarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizge köp hadislerinde görseter. Fikirleriz bu dünyada, ahiret hakkında diyen hadisleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde gidire Adem balasını çalıştıran nerse bilen, ütken vakit bilen. Adem balası nersege okşaş deyde Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ütken günleri bilen çalıştıran. Adem balası ütken günler kılık deyde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette biz gündelik özümüzün turmuşumuzda bugünkü gündelerde qarasak bir ihtibarlıyız. Neçe saat yukluyuz? 7 saat. Neçe saat işleyimiz? 8 saat. Rulda biz maşinada neçe saat? 2 saat. Telefondan söyleşiriz 1 saat. Bu indi orta bir statistika. Kayber sotsiologlar, galimler şunda statistik işarılar. Ama indi zor. Galim bulana da gerek değil. Sotsiologi tarafından özümüzün gündelik turmuşumuzdan qarasak, aşıyız 1 saat yarım. Özümüzün ihtiyacı nedir? İhtiyaçlarımızı ötüyoruz yarım saat. Birbirimiz bilen aralaşabız 2 saat mesela. Hem indi sosyal şirketleri durumdayken indi. Neçe saat gitkenin, hazırki biz kayışınızda koyup olandı. Hem to'g'risincha agarda qarasak 22 saat. Dunyoviy turmushimizda necha saat bizning ibodatga ketgan. Necha saat bizning namozga, ro'zaga, Qur'onga, haj niyati bilan hajimizga hazırlanishga necha saat bizning ketadi. Albatta, ul bek zo'r so'rov qo'yiladi. Shunga ko'ra hurmatli din qardoshlarım, Allah subhanahu va taala bu aylarni dünya hesabın alıp bar için bine tugul, Adem balası gıybedetin, turmuşun, dürüst yöneliş bilen alıp barsın için. İnne iddete'ş-şuhuri indallahi 12 şahra. Allah Teala aldığında hakikatte köklerini, jirlerini yaratan kılından belli 12 ay var. O 12 ayını sizge, mena qarata gıybedetinizini düzeltir için, mena gıybedet kılır için bar kıldım mağına çığa bu ayetten elbette. Allah subhanahu ve teala ayını buysundurdu Adem balasına. Adem balası ayını üzerine buysundura almayı. Şunu bilip dururlar. Her şartta gerek bizge. Bugün milyardı dolar Nalunni programı, Mars programmalarını köp Adem balası ayının baylığın alıp kolonizasiya Mars'a, kolonizasiya Lunni degan programmalar başkarıp çıkarıga tırışar. Buldura almayı barıdır. Allah subhanahu ve teala el-Qahhar jigilmegen jinguşi. Bu dünya şulay ettirip yaratılgan, kay bir vaqtda biz jingemiz.
кайбер вакытта безне җиңәләр. Бу дөнья шулай яратылган. Кайбер вакытта Акбарс җиңә, кайбер вакытта инде безнең инде җиңелми торган Ягуар бар бу инде. Гөл җиңәләре бар, субханаллах, хәбәр килә, Ягуар җегетләр монда күпмара. Барыбер ул. Кайбер вакытта без җиңәбез, кайбер вакытта без җиңеләбез. Шулай дөнья. Аллаһ Тәгалә белән ярышырга ярамый. Аллаһ Тәгалә белән ярышкан Адәм балаларын Раббыбыз Аллаһ Тәгалә җиңә. Әл-Каһхар Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Ләкин Адәм баласына Аллаһ Тәгалә кояшны да, айны да буйсындырган, гыйбадәт кылдырыр өчен. Һәм асылында без күрәбез сезнең белән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Рәҗәб айында нинди зур әмер без әйтеп киттек, 5 вакыт намаз. Шушы намаз турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Ми'раҗ кичәсендә бик күп галәмәтләр күрә. Әлбәттә, ялкауланып намаз укымаганнарның халәтен күрә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Намаз укырга беләләр кирәк. Ләкин ялкауланып тора алмыйлар дип китерелә хәдистә. Нинди авыраларның хәлләре. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм зина кылучыларын да күрә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм риба ашаучыларын да күрә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ятим балаларының ризыгын ашаучыларын да күрә. Алар бик авыр хәлләре икән. Анда. Шуңа күрә безгә инде намазларыбыз төзек булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, намазыңны калдырдың икән, үзеңнең гаиләңне, малыңны югалткан кебек булырсың дип әйтә. Әгәр дә намазың кала икән, bütün дөньяңны да, эшеңне дә, гаиләңне дә югалткан кебек. Алла сакласын, Раббым Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Намазларыбыз сак булсын. Киләчәк гыйбадәтебезгә, Рамазаныбызга, уразабызга, Шәгъбан айында уразалар белән, гыйбадәтләр белән әзерләнәйек, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Аннары иншаллаһу тәгалә хаҗга күңелләребез юнәлсен, максат куярга. Хаҗ дигән сүз гарәп телендә юл дигәнне аңлата. Касд, ният, юл, юнәлү булсын Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең киң рәхмәтенә, Арафат җирләренә. Безнең туган җиребез Арафат. Беләсез бит инде, безнең туган җиребез Арафат. Арафатта күрешә Адам алейхиссалам белән Хава анабыз алейхиссалам, икесенә дә сәлам булсын Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең. Алар күрешәләр һәм беренче балалары Арафатта туа. Арафатта Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең әмере белән Адам алейхиссаламның арка тирәләреннән bütün җир йөзендә кыямәт көненә кадәр булачак Адам балаларының җаннары сибелеп чыга. Аппак йолдызлар шикелле, вак-вак йолдызлар шикелле сибелеп чыга аның арка тирәләреннән. Һәм Аллаһ Тәгалә bütün шушы җаннарга «Әлесту би раббикум» дигән сорау бирә. Мин сезнең хуҗагыз түгелме? Безнең җаннар нинди җавап бирде? Бәлә, шәһиднә. Әйе, я Раббым, шәһадәт кылабыз. Син безнең Раббыбыз, син безнең Илаһыбыз. Сиңа тиңдәш китермибез. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Әлбәттә, ул сорауга җавап фитри иман дип атала. Фитра дип аны әйтәләр. Барыбызда да ул бар, ул саклана, аны һәр чакта да эшкәртеп торырга, әзерләп торырга. Шушы 12 ай. 4 айның гыйбадәтләрен, кадерен, хәрәмлеген онытмаска, Әл-Мухаррам, Зул-Каъда, Зул-Хиджҗә ва Раҗаб айлары хәрәм. Ни өчен хәрәм инде? Тагы бер әйтеп китәбез кыска гына. Хәрәм конфликтлардан, сугышудан һәм бер-беребезгә карата начар нәфрәт уятудан, начар уйлардан ул хәрәм ителгән айлар. Әгәр дә шул айларда без тыелырга үзебезне өйрәтсәк, нәфсебезне әгәр дә бастырырга тәрбияләп үткәрсәк бу айларда, бүтән айларда да җиңелрәк булыр. Иншаллаһу тәгалә яхшылыкка, дуслыкка, татулыкка ирешергә. Амин, я Раббым, мөселман өммәтендә татулык булсын, дуслык булсын, бәрәкәт булсын.
İnşallah Teala şulay bir-birimizni hürmetlep, ihtiram kılıp yaşayıp bu dünyada Allah Subhanahu ve Teala bizge nasip etken ibadet nimetlerinden. Sorularınız bulsa sorularınızı topşırırız. Bilgen kadar cevap vermeye çalışırım inşallah Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti bilen. Cemaat sorular var mı? Olmazsa ben yüzümdekini bilem. Çünkü Radik Hazret, o en birinci şeriatta benim ustazım. Allah'ın rahmeti olsun. Özümüzün avulda deb aytam, Qamışlı avulunda, yani biz malay şairlar bulup yürgende, bu vakitte bizge aytadilar, meşitke kirge yaramay. Meşitke kiresi tugul, bala şağı, Allah'ına kirer, şalay üçüncü zamanlar var idi. Hazret indi qaytib, Allah'ın rahmeti olsun, bizni şunda jiyib, bizge din sabahlarını öğretip, bizge Kur'an okuruğa öğretip, bizni şulay terbiyelep, şuşu Allah Teala yoluna getirgen için, elbette en birinci çeksiz rahmetleri biz Rabbimiz Allah'a şulay dit hamid özümüzün, şuşu statlarımızga inşallah hem, Ramazan ayı turunda degende, cemaat bir ay dik ez, Şaban ayı dik tez ötüp gite, çünkü Ayşe radıyallahu anh'a da aytdı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'dan qala en kübü Şaban ayında uraza tutaydı deydi. Şaban ayında en kübü uraza tutaydı. Demeginde gün sayın bulmasa da, lakin Ramazan'dan qala en kübü bizden indi Şaban'da şuşu uraza ibadeti olurga teyir. Lakin Ramazan'ın ana qarab derecesi düşmüyor. Ramazan'ın ana qarab derecesi düşmüyor. Hem indi benim aytası ile soravım şunday, bizge Hazret Ramazan turunda biraz olarak haber birigiz eli, biz Ramazan aylarına nişik ezirlenik biz, özümüz nişik ezirlik biz Ramazan aylarına şöyle şuşu ayga biz bu yıl özümüzge nindirek planlar koyup, nindirek maksatlar koyup, hem nişik biz onu karşılayıp. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ramazan ayına hazırlanmayınca aytıp gittik. Biz aldan bularga teyiş elbette nişe galimler aytalar. Biz indi Recep ayında hazırlanabız. Yani şuşu iman, takvalık barlıklarını şeşeriz. Hem kayber galimler indi şahıştıra Recep ayı ol, jil ayı olsa, Şaban ayı, bulut ayı, hem indi Ramazan ayı, yağmur ayı. Şuşu jili de kerek, bulutu da kerek, hem yağmuru da kerek. Şuşu bizden indi Şaban ayı ol bulut, bulutlarla nişik jilgaçtan jekününde kızıl vaxtlarda biz suyunamiz, şoklanamiz. Hazırdan yağmur yağıp gitse, qarlar eriydi biz indi. O şeşi aldığından kerekli nerse deyip, şuşu aytırıp indi yağmur ayı da bizden kelip jite, o Ramazan ayı. Ramazan ayına nık hazırlanırga indi muhterem din kardeşlerim kimlerdir o indi sungu ay bu dünyada olurga mümkün. Bu dünya büyük vakıtlı, Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ütken vakit bilen Adem balasının ömrünü çalıştıra, hem indi Adem balası turunda Kur'an-ı Kerim'de de büyük Allah Teala ayetler indire. Hel ete alel insani hinum mined dehri lem yekun şeytan mezkura. Ey Adem balası, bulmagan vakitlarını göz aldığına getire olasın mı? Kaşandır bir Adem balası bulmagan bu dünyada. Neydi güzel görkem biz seni halkta, yani kıyafette var ettik. Uyla, fikirle, Adem balası özünün durumda, özünün hakkında, özünün nefsin, tenin, cesedin, akılın, imanın, yüreğin durumda uyla, fikirle. Ne için bu dünyaya geldin? Ne için bu dünyaya gelgenine? Ey Adem balası uyla, deyip Allah Teala bir yerlerde sıra bile. Şulay Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem balasına kavuşlu bir süre var. El-Asr diye atala. Vel-Asr innel insane lefî khusr illellezîne âmenû ve amilu's-sâlihâti. Yerde bir tezmin gözüre muhtam kaybı. Ve tevasav bil-hakkı ve tevasav bil-sabr. Maşallah, elhamdülillah. Auditoriyada büyük yaxşı galimler var bizde, elhamdülillahi rabbil alemin. Lakin qarağız ala nişek Allah subhanahu wa ta'ala vel-asr deyip. Vel-asr antite asr bilen. Asr degan sözün de ma'nası tefsirde türlü şekilde. El-asr o ikindi vakit bilen Allah Teala. Wow, harfiyin birinçiden Kur'an-ı Kerim'de iş
Гарәп телендә 3 ан хәрфе бар. Таллаһи, валлаһи, биллаһи. Һәм инде Коръәнул Кәримдә вау хәрфе белән Аллаһ Тәгалә ан итә. Вал аср ди, ан итәм ди Аллаһ Тәгалә. Вал духа, вал шамси ва духаха, вал фаҗр, ва лаялин ашр. Күп урыннарда вау хәрфе белән Аллаһ Тәгалә ан итә. Әгәр дә ниндидер әйбер белән Аллаһ Тәгалә ан итә икән, аңа бик игътибарлы булырга кирәк. Ни өчен Курайшлар гаҗәпләнеп исләре китте Коръәнул Кәримгә? Чөнки шушындый формада, шушындый стильдә bir kitapta укылмады җир йөзендә. Коръән ничек укыла? Bir kitapta җир йөзендә юк. Тәүрәттә, Инҗилдә, Забурда, Сухуф Ибраһимда, бүтән китапларда җир йөзендә Аллаһ Тәгалә 104 китап индергән. 104 китап индергән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җир йөзенә. Bir kitapta Коръән шикелле укылмаган, андый стильдә инмәгән. Коръән ул Коръән. Шуңа күрә гарәпләр дә гаҗәпләнгән Коръәнның матурлыгына, шигырь дә түгел, кеше уйлап чыгарган фикерләр дә түгел. Мөхәммәд дә моны үзеннән уйлап чыгармаган. Алар шаккаты бер хатасы Коръәнның. Бүгенге көнгә кадәр востоковеклар, галимнәр Коръәндә хата эзлиләр, ялгышлыкларны эзлиләр, таба алмыйлар. Юк. Коръәндә ялгышлык. Менә Аллаһ Тәгалә вал аср дип әйтә. Ан итәм аср белән. Кайбер галимнәр әйтәләр, тәфсирдәге дә караса, аср ул икенче вакыты. Аср ул эпоха, время, определенный период времени. Ниндидер бер заман, бер вакыт, адәм балалары яши торган бер вакыт белән. Һәм аср тагының бер мәгънәсе адәм баласы бу дөньядан килгән көннән алып, бу дөньядан киткән көненә кадәр шушы аср дип атала. Адәм баласы бу дөньяга килде һәм инде киткән көне аның кайсы вакытта белә бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шушы вакыт белән, шушы бер мизгел белән Аллаһ Тәгалә ант итеп, бик игътибарлы бул эй адәм баласы, сиңа бирелгән вакыт белән. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Аллаһ Тәгалә әйтә, хакыйкатьтә адәм баласы лафи хуср, лафи хакыйкатьтә ул хәсрәттә булыр. Әгәр дә мин аңа әмер иткән гамәлләрне үтәмәсәм, хәсрәттә булыр, кайгыда булыр. Кайгы хәсрәткә ирешер, нурын югалтыр. Нур хәзер югала башлады. Нурын югалтыр дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул кайгы хәсрәттә лафи хуср иллаллазина аману. Әгәр дә ул без инде аның барыбызда туры тәрҗемәсен беләбез, монда инде мәгънәсендә аңлатабыз. Кайгы хәсрәттә булыр адәм баласы. Кемнән башка? Иллаллазина аману. Иман китерүчеләрдән. Иман дигән сүз әмин дигән сүздән. Әмин, безопасность, тынычлыкка, иминлеккә. Иманы белән Аллаһ Тәгаләгә ышанып, пәйгамбәрнең сөннәте белән барып, шушы Аллаһ Тәгалә биргән гыйбадәтләрне үтәп. Әгәр дә үтәсә, ул инде камил иманлы булса, аману иллаллазина аману ва амилус салихати. Һәм изге гамәл, иман белән изге гамәл килә янәшә. Изге гамәл кылучылардан булса. Һәм ва тавассау бил хакки. Әгәр дә хаклыкка чакырса, ва тавассау бис сабр. Һәм инде бер-берсен сабырлыкка дәгъват итсә, бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхеткә ирешер Алла бирсә. Шуңа күрә инде, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу 5 әйбер безнең тормышыбызда иң кирәкле. Бу безгә бирелгән вакыт, аны дөрес куллану, аңа игътибарлы булу, Рамазан аена әзерләнү, яңгыр йөрәкләребезгә тақвалык яңгыры яусын дип, һәм аның ниндидер җимешләре булсын дип, алдан әзерләнергә кирәк. Без менә Рамазан аен көтәбез, аңа әзерләнмибез. Ничек Рамазан, кайбер галимнәр әйтәләр, ничек Рамазанда әзерләнәсең? Менә шулай ук син ничек Рамазанда әзерләнәсең, шулай ук ахирәткә дә әзерләнәсең. Ахирәткә әзерләнүне ничек белеп була? Ничек Рамазанда әзерләнүне кара. Уразалар белән, изге гамәлләр белән, әгәр дә Рамазанга әзерләнәбез, иншалла димәк ахирәтебезгә карата игътибарлы булып яшибез, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Чөнки адәм баласы инде, хөрмәтле дин кардәшләрем, шундый зат ки, олылайган сайын изге гамәлләрен ул күбәйтергә тиеш.
Менә шундый bir закон бар, шундый bir кагыйдә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга соңгы ингән сүрә ул нинди? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Peygamberimizge Allah subhanahu wa ta'ala emir iten нәрсә эшләргә? فسبح بحمد ربك واستغفر. Allah Teala'ya tesbih sənənin maqtavlarını əyt һәм Allah subhanahu wa ta'aladan ona tövbə qılıb istighfar soradı. Uylab qarasaq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günahı yox deyil, o günahsız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma Allah Teala uşa istighfar qılırdı. Менә шушы сүрә белән нәрсә без беләбез иң беренчедән? Peygamberimizning indi bitdi, аның бу дөньяда миссиясы тукталган, аның бу дөньядан китү вакытлары килеп җитә икән. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Менә кайбер галимнәр нәрсә дип әйтәләр? Бу сүрә аңлата Peygamberimizгә генә хас түгел, Адәм баласына хас. Кеше олайган сайын, көннәр үткән сайын, ул үзенең истигъфарларын, исемләрен күбәйтергә тиеш. Алхамдулилlah, менә шуңа күрә Рамаданыбыз да якынлашып килә. Менә безнең ишек намазыбыз якынлашты. Азан әйтелә. Алхамдулилlah, безгә инде кайчандыр хөрмәтле кардәшләрем шулай җәназа вакытларында килер. Иншаллах шуңа күрә әзерләниек. Ләкин алхамдулилlah без исәннәр, бер-беребез өчен гомер, саулык, сәламәтлек теләйек. Рамадан аена да хәерлек белән, яхшылык белән ирешик иншаллах.